سپێداوەژی بۆی سەرک و سەحار بەڵێ چ بنەبێتن هەروەکو وەژی دا دیارکردن و دێشت ئەنکونانێ بەیانیان لە پارێزگەها دووکێ بە ڕەنگێکی گشتی خەڵکیشی gelek giringiyê pê te herûsa li parêzgeha dûkê çendîn coran yanî hindek cihan besqeliyê dixwin hindek cihan tiştên spiyatî dixwin lê vê dimayîkê ku gencekî cihek vekiriye ku ev cihe taybetî keltûrî vekirê daye herûsa ev cihe ku navê wê jî her xû danaya têşta gundî ankunanê beyaniyê gundan ji ber hindê jî tam û xweşiyeka taybet heye herûsa bi şêwazekê gundiyanî pêş dikişt gelin Dakik Adil spêda baş. Spêda baş xêr hatin ser çawa. Dilekir em carê dest pê bikەین hizra vekirina vî cî çawa bû. Em gelek cihageriyan xwastan li duhûkê cihên ku girêdayê folklor û keltûr û gundê me nebûye ev hizra bûme çêbû berê em dest pê bikەین em li gelek cihageriyan her xwaringehek ku tu çûboye li duhûkê amanê wan xwarinê wan xir amanê serdemiyane bûn rengê reş û spî û zer û gelê rengê dî ev fikra amanê kurdewarî û berînûke cîlê berînûke hemî xwarinê amanê fafûnî dabûyne. Eger wê nekir gelin ev hemî amanê fafûnî ne Belê. Tinê wan kartîne. Bes amanê fafûnî bikartînî. Belê. Baş û çi û çi tê te pêşkêşkirin verî çi tiştê kurdewarî gelekî kurdewarî ye. Xwarinê me kurdewarî em rojane çê dikeyn berê du roja carekê em devînkê çê dikeyn xwarineka kurdewarîya mast û pêrpîne em tê kelkên kelînîn wekû şorbekê jî çê dibîtin û xwarinê diyet kurdewarî me jî Kurdî heye me penîrê Kurdî heye me kezanê qutayê heyn Çi ave bû min ev kezanê qutayê ne li aşit Kurdistanê de vera Amêdiyê evî kezanê bêmke wekî tehne ew hingivîne hingivînê lê kirî da şirîn bîtin belê ew jajiyê Kurdî ye belê ew jajiyê Kurdî ye herî xomaliye belê heye bêrê ye penîr nefsî tişt ev mastê pêrpîne em xûb destê xwe çê dikeyn pêrpînê dikene navda û her wasa yanî bara pitirê pitat bes em li hêvî meselen bû serdeme me tazeya vekirî serdemê biharê bihêtin xwe de hesket bijûgiyayê biharê xwarinê biharê em dê zêde dekeyn me xwarina Kurdî ya duhokê axafka hey me keşk û gîzê qutayê me yê heyn û em ê çaver îşallah biharê bêtin pa taze meya vekirî xwe de hesketin dê xwarinê kurdewarî jî xwe de hesket bû werzê bê dê berhevkeyn. Kadın xelkî çawa pêşwazî lê kiriye yaxne xelk çi dibişte hewa. Her wextê neferek hatiye jûr ve cara duwêyê hatiye ve bîtin deka tama wê gelek tên bêjin xwarina we divan amana da ya dil vekere yanî gelek ca em çînê amanê wan kamil yê reş e xwarina reş amanê reş da yanî amanê fafûnî da ya dil vekertir e yanî bû geştiyarê me û mêvanê me pitir ya dil vekere divan amana da Bilî xelkê parêzgeha dûkê geştiyarên dî jî xesna we. Belê belê xelkê Silêmaniyê xweşhalî ve yet hatîne verê û gotî înşallah bû cara bêt em bêhne dûkê ve em dihîne verê xelkê hewlêrê nefsî tişt geştiyarên me yên Ereb du Ewropiyek hat bûne verê me xwarina Kurdî devîn doye dubare talab kire ve gotî em hezkên bû me bînne ve çi xwarina Kurdî ye. Sedat xoş be. Savî zor spas bixêr Serk û sehar rastî jî dîtina xwarinê û taybet têşta spêdehiya divan amana da hem rengekê diyê ciwan da ye xwarinê hem tameka kurdewarî jî di nava vê xwarinê de heye her wisa ew xwarinên kurdewarî yên ku li vêrê dihêne pêşkêşkirin belê. پرسیارێک لە میوانەکەت پێ ئێستا بینینەوە سینیەک خواردنی بەیانیانە ئێستاش لە نێو هەموو ڕێستۆرانت و ئەو شوێنانەی نانی بەیانیان هەیە هەندێکیان گرنگی بە بابەتێکی زۆر گرنگێن ڕاستە نانی بەیانی سوود و تایبەتمەندی خۆی هەیە بەڵام ئەبێ نانێکی تەندروست بێت یعنی ئێستا چیتە زۆر شوێن لە سلەیمانی من سەرنجم ماوە لە باتووی نانێکی بازاڕی گەورە بۆ دانێت و ئەڵێن گەرمە و نانێکی خۆشە و ڕێژەیەکی زۆر کاربۆیدرات و سۆدەیتی هەیە ئێستا هاتوون نانی تیری دانێن ڕەشکەیتیایە تۆزێ تەندروسترە و هەر نانیژە خۆیت لە باتی ئەوەی کۆمەڵێک خواردنی سوورەکرا و ئەم بابەتانە دابنێن یەن هێلکەی کوڵاو دانێن لە باتی هێلکەی سوورەکراوە تا چەند گرنگیە بەوە درێ ئەو خواردنەی کە ئەی خۆن خواردنێکی تەندروست بێت و بە شێوازێکی باش پێشکەشی خەڵکیکەن.
باش كاقادل كاك سركوي بسيارة كت أف خارنين هين پیشکشی خلقیت کن بونو منا چند ساخله من بونو منا اگر شینا هیکن قلاندین کلاندیمان خلق چند وانش داخواست کرد این چند گرنگیه بیچند دیدن بله خوشحالی و ما هيك كلام دي جيتين او الديف داخوازيا مشتري مد مينيتن بس حاليا بتر طلبيه السر هيك قلان دي هي بله ام هيك چند گرنگیه ساخلمية خارنه دن يعني خارنه که ساخلم بشه بله بگو من ام خارنا ساخلم چیت کین و ام خواستن زیتی ام کیم کارتینین و هندک نفر خاص می هی ام دون حر ام بو چیت کین برج بر بهنوی و طاموی و جواز همی خلق حاجه ناگت اگه بدون حرجی ام چیت کین و دانه بر مهوانه خو هذا الخلق هي بسيارة ناني كردي جيب قد بونو منا صوكي ناخد ناني كردي ناخد بله هيا تخازید بس با بحكمه هندي امید نوف باجيري دا ام نشونه بس با هر فرنت مال باجير دو که فرنت آخه بوينه يعني سر وكي گندا ناني درست كان بس سر هندي مينيت الناني زيادة قليويد بيت آنيه طانك بيت و طلبيو سر ناني سكري جاي افناني رش خلكي ما گازيد كتن صافيس بل سركو اروكو قادلش دا ديار كرم ميوانه مجي او گرنگي هم ساخلمية خارنه جدا لهندك جرا لدي دا خازيا خلقي او خارنا خلق دا خاست كتن بو خلقي دابين كان هروسا وكدا ديار كرن جبلي هيكن قلاندين كلاندي جهنو او دا خازيال سر ناني بخوجي هي كهندك جرا ناني شكري جي دا خاست كن او تشين بو هاوان دابين بكن دەستەکانت خۆش بێ سپاس بۆ تۆ هاوار کە بە شێوازێکی ڕاستە و خۆ